Kani gadega Pati CCTV. Haba phaji ki khobor ilek kai. Hak je khon hak je kop ilek kai football jong ka under 18 I League Shillong Guwahati Zone. Ka kan hon rang da je United Football Club. Hak sen ka bani kong na do basdang gani kelempong. Hak ni samai klajak da ka pelem no ya ka kan hon Shillong la jong Football Club da shigol la not. Hak je khon ka balong hak handrew trek mentau no pra Hamadan Third Ground Polo Shillong. Kani ka jingjap kelawan leng ba ka shigol ka bala tap da Franklin Lempoj. Balayo bantap ikan gol tang hadian kendat por basdang ke jekon ha kelas step kata ha keminit ke bakhan rew kani ke jekon ke baar na banta karang dajet hapok jelam jo coach ba Dios lapasam bad ha ke jekon ke beningkong sabar jong kejala kalaya khai marsi gol bad ke Guwahati Town Club menta karang dajet kalai dekat poin marsau bad ke Guwahati Town Club handai kani kan hon na Guwahati kalabat ke kedan bah kli jong ni ke lempung ki kan hon ki badan ha ke Shillong Guwahati Zone ki dan santli baro Kentop juga Guwahati Town Club, ke Rang Dajet United Football Club, ke Royal Wyandotte Football Club, ke Shillong Lajong Football Club, bat Kasai Guwahati. Kani gadega Pati CCTV.